kumagumba manomhlaba zindlondlo ezinhle indlondlo lekhuma mntana waba namakhehla sanibonani zindlondlo namhlanje nje ngithi angize kini ngizoniduduza kubantu bonke abakhathazekile emhlabeni kaNkuluNkulu emhlabeni kamkhulu omkhulu emhlabeni kamama wethu umama wethu mama nomkhubulwane uyazi ngizoniduduza nje ingane zakamoya ukuthi izinto ezenzakalayo empilweni yethu zize zinganikhathazi kakhulu zisuke zindlulisa noma zisuke nifundiswa ukuthi umhlaba unjani. Mina ngimncane ngangino 5 or 6 years nginodadewethu la ozalwa umamkhulu wami usishiye nengane uma wengane usishiye nengane ukuthi masiyigade angazi ukuthi wayiye kuphi ngoba ingqondo yami esesencane kakhulu ngangisemncane uma esehambile ke mayebuya ushiya nekenqezi lomntwana lokukhala kenqeke ukuze lumthulisa umntwana hayi mayesefika ufika lifile lelo kenqezi lelo bese buza ukuthi hawu ubani olibulele mayebuza ukuthi ubani olibulele lo kade ngisele naye athi libulawe yimina akhombe mina ngingazange ngilibulale number 1 ngingazange ngize ngilenze lutho uthi ambuza ukuthi umbone kanjani athi ngimbonile bengingaphandle ewindini ngamlunguza ngambona ukuthi ulibulele. It was a lie, a total lie ukuthi athi ngenzile leyo nto but akekho wayengangikholwa futhi azange kube i-big issue nje kwaba indaba edlulayo but wangiqambela amanga ngikukhumbule lokho ukuthi mase zingiphethe izinto bese ngibona ukuthi kahle kahle nje lempilo le esiyiphilayo ikuwe ukuthi wena uyayivumela yini impilo le ukuthi affect uyavumela yini izinto zomhlaba ukuthi zicindezele uvumela ini what is it lo ikhethayo wena uyikhetha ukuyiphila emhlabeni ukuze mawuthi uyiphila izokhona ukuphilela. Okay ngikhule ziningi kuningi ngiqanjelwa nje amanga umunye umamncane wami futhi naye asho khuluma izinto eziningi angithi mawuyingane kuyakhulunywa izinto ngawe bese wena masubuzwa uthi thiwa vele ukushilo ngashiya kanjalo ngakhula endaweni engihlala kuyo ngifamous ngibe famous endaweni mina engihlala kuyo ngifamous ngalendlela akekho umuntu ongangazi akekho umuntu oyengakhuluma ingame engangazi ngiyibuza kodwa mase ngingedwa ukuthi ngempela ngiwumuntu onjani why abantu balo bekhuluma awusakwazi kuloko uhamba explain ukuthi bangiqaphela amanga bangenzani ngenzanga ukuthi ngahamba ngaze ngakhula ngayisebenza ngenzani even umyeni lo mina engishade naye till now sathandana naye ngimncane ngomo 1989 ngimncane ngempela ngangimncane nje sasiganga vele kwakungafanele sijole ngaleso sikhathi kodwa sathandana ke kwenzeka kwayena lo myeni loyo wathi hawu umdlisile yayibona nje iningi izinto ezikhulunywayo ubona ukuthi abanye beza kuwe bathi awusiphi idliso nathi awusiphi yazi ngeke ngiyibuze namanje ukuthi leli dliso kanti alipheli yini namanje kusho ukuthi namanje alipheli namanje sasekhona sisazwana kumnandi yonke into right ngibuke ngithi mina ngasebenza ngafika lapha ngasebenza ngafeza esikoleni engangifundisa kuso nguthisha ngakhona ngangingathandeki ngangizondwa lokhu kukhulunywa okuningi abanye bekholwa but kuba khona umuntu oyiwani ongayikholwa lento athi hayi ngeke ayenzekile lento le aze kuwazokubuza uthola ukuthi ngempela lento awuyazi amanga abantu basemhlabeni. Okay ngiyadlula lapho kuze kukhule kube kuningi uthola ukuthi kwesinye isikhathi uyakhula kwasendaweni abantwana bakho baneyinkinga abazenzakalayo kodwa thola ukuthi bahlale bephepha bayasinda kube nalezi zinto ezenzakala kubona kodwa babe right thola ukuthi abangene inkingeni abanjani nakhona futhi uyaganga uyathakatha. So ngikutshela ukuthi mntana wamakhosi ngibonile lezi zinto lezi ukuthi amanga aphumaphi kwakunento le ngikhumbula yazi njengamanje nje ngikhumbula uMetron ngoba ngashiya kwa-teaching ngahamba ngayokwenza i-nursing ngafika ngasebenza kwesinye isibhedlela ngiphethe iwodi khona uMetron engakufanele ngi-ode kuyo wayengangifuni nakuba afuna ukucheck emsebenzini wami ukuthi umsebenzi ngiwenza kahle athola ukuthi yonke into right yabona nje
Ukungafunwa kuyinto yethu. Abantu abaningi baxhoshwa yileli light esinalo, liyabaxhopha. Lo moya esihamba nawo ubenza ukuthi basibone. Ngikhumbule nje omunye emsebenzini wami le Pitoli la ngangisebenza khona, always behlale ngibiza ngezinto ngamagama, athi mangiqhamuka ngena asho nje ngamagama akhe, uzobuza ibheke izinto engiyigqokile, abheke ini then bangibiza ngoMetron, kodwa abanye-ke babengibiza just Metron nje ngokuthi bayangidlalisa, but abanye wawubona ukuthi lento isenhlizweni yabo ukuthi lo muntu, and bengifaka ihili engaka ihili, le hili yokugcina emsebenzini ngifaka yona ihili leyo, so umuntu azobona ngathi yonke leyo nto leyo ngiyixolele, ngine-peace ngaphakathi enhlizweni yami. Ziningi izinto ey'khulunywayo namhlanje, ngiwumthakathi, but I don't mind ukuba umthakathi, ngoba ngiyazi mina umuntu uzazi yena, and umuntu waziwa umdali. So akungikhathazi, ngizokhuthaza wena lapha ekhaya ukuthi kukho konke asebekushilo, kukho konke asebekubeke kona, kukho konke abakuthwase kona, ngisho imithombo ekuthiwa lo umthombo ongathethi imanga, okuwona wona bawuthembayo ukuthi lokhu akakukhulumayo kuyikona kona, ubuke nje ukuthi Nkosi, mina ngiyazi wena ukuthi ukhona, ngiyazi ukuthi mina ey'vunguvungwini zomhlaba uzoqhamuka unginyomule kanje, and mawusunginyomulile uzobe sebebuka futhi, still abezukuncoma ukuthi khona izinto ey'ngcono akazenzayo. No, kuzophinde futhi kube khona okubi ukuthi noma ngabe enza ukuthi but kunokuthi. Yilokho-ke bantwana bamakhosi, phumani ezweni, phumani ezweni, phumani ey'ntweni ezizofika kini ngey'ndlebe zenu ezizonilimaza, kodwa ngoba kuyenzeka ukuthi wena ulimale. Amakhosi-ke thina asimbathile afika kuqala kungakafiki zonke izinto ezisicindezelayo emoyeni. Afika kuqala amakhosi azobika ukuthi kuyonakala la, kunjena but sikhona. Uyazi ukuthi uthando engilithola emakhosini, uyazi ukuthi imfudumalo engiyithola emakhosini, mina ngike ngilale ebusuku ngithi mangilele ngivuke nginothando, ngilifilile uthando ukuthi ngiyathandwa. Hayibo, ngiyathandwa amakhosi, ayangithanda amakhosi. Yingoba yini? Ngi-faithful emsebenzini wami, ngi-faithful ey'ntweni zonke. Ngiyakunceda umuntu ungibonge ngeplate elibhedayo, ngiyakunceda umuntu ungibonge ngendlela ethile. Vele kuthiwa nceda umuntu kodwa ungafuni ukuthi ubongwe, ngoba lo muntu uma engasakubonganga uzophatheka kabi. Musa uncede umuntu ngoba ufuna ukuthi akubonge, mncede ngoba umnceda nje, ukuze noma engabonganga ungaphatheki kabi. So ziningi iy'vunguvungu zomhlaba ezivunguzayo, kepha umoya uyayisondeza kuwena noma ngabe kanjani zifike. Kepha amazulu abhekile, kepha amakhosi asimbathile, ayasibonela kude la esingakaze sibone khona. Kepha bona baphinde futhi bayiphendule lento, bayiguqule ukuthi wena okade ukhuluma ngami uthi ngami, namhlanje kungawe sekwenze njani-ke manje? Uyayibona indaba? Phumani ebantwini. Mina ngizonitshela nje into eyodwa, phumani ebantwini. Abantu ababathanda abantwana bami namakhosi basibuza ukuthi sathwasaphi, number 1, basibuza ukuthi ulapha kanjani ngamanzi, bakubuza izinto ey'ningi. Phumani kubantu, ngoba bazi ukuthi thina siphethe ubukhosi, thina siyabusa, thina sibusisiwe. Basimbathile abantu bethu ngothando, sithola uthando thina olujulile, sithola uthando olubanzi, sithola uthando lwamampela. So uma ngabe ungaka-experience lolu thando engikhuluma ngalo, uzolubona, uzolu-experience soon. Hhayi kude, uzolu-experience lolu thando, and uzobona ukuthi amakhosi amthanda kanjani umuntu wawo, and uzobona ukuthi bakwenzela izinto ezinhle kanjani. Ngokuvala nje la, ngokuvala la, ungahambi ubebeza bewu, vala la,
uzobona wena ukuthi bazokwenzelana abantu bakho, bazokuriwada ngani abantu bakho ngokuthula wenze okufanelekile othunywe kona. Musukuhamba uphikisa izwe lonke, musuku-explain-a futhi ukuthi wena unjani unjani. Amanga awahlangani neqiniso, amanga ayaziveza ukuthi ekugcineni bekuwamanga. Makhosi, ngiyathobeka kunina.